Nega nimbwate plan. Ntegete bono gweta n'abantu bane. Tibu yari bunatore. Tuchake gweta chichiro gweta. Togo sensitize abantu tokubatebi. Obuye bokubwate kadi. Amangana ekadi guchikokora amanene. For instance, ebicando bagwetera. Unabona guchumi yabirembe. Ekichumi yeko bengia. Through tuko kadi nere password yawe. Wana ina ntete ngene nkore. Alafu asikira sembweta. We can't go by the way. No juzi na renge kisi centro SDA. Yes. Kabatebyo mangana ayo. Make sure amekuwa kadi watu wote. Rero na renge bumali bamate gara sakuru kwiko bamwachari na batebi injiri. Lakini apart from that, ngento nene naro gukwanera na nyorere abarayimbaro bagoteka advantage ya tuko kadi. Yes, of course they are encouraging youth to take card. Lakini ngento baokora ibakugwata une youth isko gari to base kunga inebesa. Umuntu akwa ebesa otaka goteka advantage ko change kuba so eto wake kura uchia sa agochiko mofeva. Erinde akogore kwa mwekadi yago kubwatera. By the way, that thing, in case we get someone trying to hijack that program, ekunegete sana. So tege tofuatilia mangana bintu nyibutembe one twagete like abara imbaro bateto gete ba change yo muntu kuruga guchia asao. One youth risk gali. Omongi no risk omuga ko risk gali. No nyukwa be involved rese bintu bunebi na uchiko ba affected. Ikari in future kwali ni ruwe right yo choro murayo tegete as a polling station yao ward yao ne constituency yao. Wano guchiko chorra abantu bali bakonye ko choro murayo riobo in case utake basara eki ucha konyanyora. In case muno tege to gokonya. Maze system ya chiro online okumuntu akurira so wake kura. Eki ucha gokonyeka. Wano tege to gote children's risk gali. Abantu bose bari risk gali. Bwate kura obe kadi aso wakere kura. Tego ngai no chibe so tokens go change go chiasa asa.